non bir tang ton pen arjik tha Assam University Difu Campus Student Union natumpen Indefinite Seat in Democration Kepado. Thereni phai inkoira ke thom arni ada professor kepen Assam University Difu Campus along Kacharia Student Union natumpen son kep aputhak Indefinite Seat in Democration asai dengpon. Bangso asai lake Assam University Difu Campus athengno along si Student Union atum chingrom si jaimek dengpon. Alang litum bangso asai kedeng podang kok alam thi kado kawe son kepdo angton pen kachini ponji aphan alang litum alam thi arju ponsina lomba jong pen nang kilo birta harsing rong hang news tech report pay news Kardom Neliman Samson nanti tak Assam University Difu Campus Student Union of Neli General Secretary nanti tum akhirnya kita macam macam lo nanti tum dak nanti tum university long la pusona demonstration do mata la pusona biar talang pen nanti tum mana ka humri po pente la doan phasta me nanti tum pasi yang tum banyak lalu tapi ini nanti tum la bangso ang dengan ke bang nangkop nanti tum so administration phai macam sona nangkop pakai bangke lalu jadi nanti tum dak 2007 pen kan nilon nikan fit truck an lo laso administration ke salai mate laso Assam University Difu Campus de establish we fees me dagni tum isi institute along mate isi logo charlie adim a hem along kenang sot ju hormu labang so hamu bang tum ave dak ave silang nam lo pulonan de tum points dak to big point bang cap do si kenang sot nai bang ke pilo ma dak department cap along tin sidane ke thandang atum la faculty tum bang permanent faculty ave the guest faculty ave department is long is UGC and norms thing bulutan te bang proxy do dek nang gi this la professor assistant professors and guest faculty tum bang do dek nang gi la so hamu bang ave kisuman department bang ke students bang ke bang proisi bang truck bag do tame faculty bang ke bang thongwe HOD pen la assistant tum bang ni bang do sela bang thongwe pen ke tum ke tham na mi ba chitang ne la son po ang ke exam si tamela aporating pen syllabus patang ne po si ras po han pri la son si to koklo si ultimately la bang ke students si ke lost to ko sel high putak ni tum ti song lo da bang ke tum bang ke Assam University Difu Campus bang ke tum ke pathu adimanda we si playground anda we dak normally aso sa LP school long lang dam pusame hada ke assembly ground dai fana me ke nang sot dak bang ke tum ke pathu adimanda we apende mission kiju na lang ave dak mane iron pen kipling sara sona lang sidu itu mang kiju na lang mission long le la lo la pende si so lang ki mimi joni pende me tum school so martum handa student han si ke no bega itek do koklo la pente la buildings mission ave ni tumala pu arts department ana thu hin na mangke la LP school assistant mason si building hawi da ave la hai lo ke de la pende hostels non tang tele baham boys hostel girls hostel hai da velang nasi behara pen ke bang tum student putum se dak bang ke di fulong dak PG ke do ason rank ke do tum dak PG hawi na me aren high peak dorso peak free drop si grader ke ason kan si ke do nasi kwan ne dak api putum nang si to don pen kwan ne na high hostel fees ke chipi kwan ne ador ke so pen dak ke charlie ke do pende dak university long ta ahoglo quality education na bang pipa mimela wane tangkadam la da puludan dak university ke charlie pen pilo ale do si anutina asmartum busitame isi dak university long puludan tang te charlie ending bang ke sikang tu inai lo di school college pen tame da bang ke kang tu inai lo apa karbiang long an aket thia dang pen bang ke dak ke aket thenai lo mo sin ni matha sila ke thoma district east karbiang long west karbiang long la pe di mahaso la parum pen la anna ay area ke the pen sila so institute nang pi university nang pi pen la mission pen function se puludan te non nitum dak pen ke pass out tum da pen nitum ke chonji dog tum lo nitum moi prang pi lo sel labang so apartment nang litum nonang lipen kapin pur pon la bene faculties awedi bana ka drinking facilities la ka bana choklim kali bana la nang litum non dak pitang ana points 1 to up to 10 ando labang so points function non nang litum ka chesong la sel labang so apartment nang tum aprang ka bana song bana ka pajini do mala high authority tum jadi tum bang ke dak ke hoklo da bang ke Assam University Difu Campus ko lo amina bang ke tum future se do lo future long se dak vice chancellor do lo si vice chancellor dak Difu Campus ke bang ho jadi tum union body hoi pen 26 December 2022 Juning December 26 month jet ani tum bang pen alang le phani si memorandum mate ar so alu pidun lo yani tum la sona son hamu ke nangi budak points do anta me tum pidun lo
itu university long lahai kenang sor posin itu hala prapnin pen lahai hormona sini memorandum malopidon lo pente uthot taso lampen thang response ave ajok nitum apo February chuklo tame nitum dak VC sar ke bang hot lang tum executive meeting hot February means don kita non kita tang la 23 February chuklo lang li bang lo tame nitum tame ka sitong nunji mate hala so nitum piduna memorandum status ko sonma je komentu sini tum han la ka chingwai phanang hangji mala so pone tum chong honglo ba chitong me phai tum bori lo tame nil tum phanang chitong phanang me apor mane chipi pe lama dak wangji pua phan tanang to bana pran me beta nang pinek ne lasi dak wangji puta beta nang pipe tame nil tum konane pen chini dun lo je chini no pen tum banglo nang de tum hala sine memorandum ko charge du sene ko la me tum authority tum hanta nilo la AR fund stand register fund tum sine lo bilo pente memorandum hasi request ale ta do lang je nitum phana ko chitong long tha je nitum hala ki pitang memorandum sa nitum ke charge du dia so status charge du tan ni phana chitong kang ki si nitum tan ning duk lo puson apa sini nitum nusi cicak joy hai kisung cepaklang klim lu tan nitum mo next lang je lang atum itu mau be martum ibong martum nang sali son ka kisung ko den na ko jene sini tum labang so kisung pen cipa jogi phan mate la so kisung pen itum la administration of sort phan so action kan tabi phan itum sin tak kini bangke dharna dolo danil tu mangge indefinite lang den itum ini pen cheng lo jong si non ana bangge itum peda padap professor kepen sikang ni non ana bangge porthai baji hini da partu lo baji hini ra chiki man lo dami nona bangke nitum alang tu mangsu ningri lo je la alang PVC kiun ana homu an bangke nang kisak nun pamate si sunem skidu bokolo dami non support bangwelang so dak atum bang penyong sini tum ta ko yang sila so itum ke demand teng pen nang fil pitek ke bata alang tum surut nang chipi ang bong tame tum ning samse kulon ten itum labang so a protest mate labang so demonstration bang itum ako do iksola ina pensa me jago itum continue kon la acha 2007 ten salabang so dak mane la so university mane ke establish lam rapi angke pinon ke 2013 labang song bong kalang 2023 labang song bong ala anan kan ke ong bong stamila hai thang kanang patleng ti pedra thak nang tu men ko pini la tum hang ka honde dum nitum ka honde bangke nason lo je lahai hui demand mate lahai hui kenang so homu an bangke aprang ke damtang union bodi tum tame demands lo nitum chini de manole se do teng bro tangte bon se tame hadak daka PVC ta puko je lahai authority bangke nei long ave hadak la tu la posi la so ning de la mate la si labang so long pe nang tum ko mane nang pipe da ko thak la tum ko pini ning dak phan mane nang kelang ko sono mane nang kelang ko la sono tum kujima mate ko pisi kujila bang sa thak nilu tum la sonji punang ko po athema hadak culture along bangke department SCC long ta ke thamdang ta bangke thomang ke tido urutan de dak sitame dak Central University Assam University culture long branch ba hadak pen campus to dak long dak nang ta Kasi hadak yung si bangke thom bangke tido urutan de dak ko si bis bangkrok si chok nai po bangkrok si bos tido de te nang lipen tu thak di mo hat jong alam sa kuri phile thol la hedi la dak nang lang krangเข้าเจอกันใน2007กันดิ2007 tu non 2020 siang bong an setame la nan tum dak 10 points ki pidon la nang lang le nang pipe da putha nang tum man ko pisi ka matha sila tum man nang pipe da nang tum pisi ki alam halo solam saputha kudami boleh 2007 ben lo nan ke 2023 lo 16 years nasi lapon aja giding lo lagi niltum han nang lang plot to wek lo lagi lapen alang litum aningar lo pen nang matha the polo lagi aningar lo pen matha polo te to hijok lo ji dak student sa phantom messenger education quality pa messenger facilities bi bolte pini nitum masoning ni nang litat po la nang ke matha the nang lang plot apo si pini nitum mason che sonang ko acha ঠিক আছে la nang ke lang plot alam the pot ban tum ko pika chini si man nang lang plot lo ala so bang kini ki ken le ka chini so dalang nang lang plot lo mate de nang lang plot lo mate asal so nang lang plot alam the bang ko pis ki do nang lang plot bang so ko pis ke de tamat la bang dam bulote dak alang li tum bang ta si akathe posi ge anik lo so vice chancellor kami professor tum kami la si dak alang ta ke doning kana do lo dak ka chini to ta hai lo mune si alang li tum bang ta la nang lang plot hai lo gente so kali nang lang plot hai lo mate de asik ko pi alam them sa nang lang plot hai ma la so lam la hai
jila dake pine puderna mane kaike bang ne kapre tung te hang jo sangsi inglong so pot butong nang lang plot la puma ko puji matang te pine akapre kalam the dolang mala basna lang abang mute niltum da pudamune la bang ti kita me non ke university ke dota itu madim long malam karbiang long no par ke dak university nai pike dak karbiang long rat tatum hanno di long so tum hanno aji dak basic requirements sa pachok pipe teacher no pleng pipe education quality pon pipe thue ba sam pator pipe the background pipe bodi lage kalang no udam ni bolo de lage nang lang plot teng lo acha bas alam nang lip pen pulo dak bas hum kan ini ke proxy kita me umnie bang ke hanu la bang ke kitam de adi ding tiklo ke selam bom be di kita me kitang de ta ciklo jon ni ba ka to lo angke labasa annam ke nang tum ane dak angke bang bang e po an sinang tum kane kapi pleng nang tining e baba lo 2000 nyam ti oh suri ke thom lo non ke pining ben ke ning kan silong inut pen suri ke thom angke labang sobas nang achet thabung potang te nang li punang li kamap hap nang li calculation pen bang po an sedang nang achet thap students ke ini ke PhD scholars pen pangrum met plus 777 lage students pen PhD scholars number pangrum pet lo angko adet pen idhop a teachers bas nangedon dum da to non teaching staff atum da to asi ke dorde chnam lo bas ke kon lo nildum da matha dam lo he sap dam lo asi 300 ne nan bak 350 ne sito acha la anang bong pen stamel mane la anes den ke ong pen pen anam stamel 3000 polo la an stamel la bas humni la tum mane salam i un edat la polo mala so bang nang li pen ji ni tu matha bang ke selam ik unang ji podlo la pen prap jin ben selam nang bopolo kali la tum salam unang li ke la mane salam unang ji pusu polo mati stamel la tum salam le der lo mati kasi la an pen salam i dorde det utong tum salam i det kumanang li pen ke puji mate ku pia posi la tum la ala ana poisa mane la dak mane poisa long bom lo mati stamel tum salam la humnia ba to humniang bang pen i humane salam pon la ben isialang kasi la so salam le der bang la bang koson pen sidi lagi kikinde polo simu pen udam bom lang plot lo si bang ke lalo tangka bang kapre ka dim long tong pon thulap lo ne ko sone la mismanagement apot pot da hai po pador thek det lo ini ke pador phan ge donai dak development fund do dak management fund do la hapen pador thek ne polo sob puthak si pini tum ke song nang ko bolo la hai alang ni tuma kam akmuka cheklem ba me mele da join ni lo lahen lo